Pozdrav svima! Inače bi vam se trebala predstaviti iz malog ribarskog mjesta Tribunj, ali nažalost radi novonastale situacije predstavljam vam se iz svog vlastitoga doma. Ali nema veze, glavno da vam se ja predstavim vama koji pratite Rural Direct. Moje ime je Mateo, ja sam na čelu male, ali vrijedne ribarske zadruge Adria iz Tribunja. Kao što samo ime govori, mi smo zadruga koji broji svojih 13 članova, od toga su 5 plivaričara i 8 koća. Plivaričari znači da love malu plavu sitnu ribu, dok koće love bijelu ribu. Osim što radimo sa friškom ribom, mi smo i jedini koncesionari ribarske luke u Republici Hrvatskoj i osiguravamo siguran prijevoz za sva ribarska plovila koje plove pod zastavom Hrvatske. Osim što imamo i mogućnost da se opskrbe sa strujom i sa vodom i da baci svoje smeće, imamo i malo reciklažno dvorište. Dio odvajamo, recikliramo papir, plastiku i staro motorno ulje. Kao što sam malo prije rekla, nama je prvenstvena zadaća friška riba, to je plasman nje na inozemno tržište. Nažalost, to se nije pokazalo u najboljim situacijama uvijek moguće i stoga smo krenuli na razvijanje naše proizvodne linije. Naša najpoznatija proizvodna linija su naši smrzavci, koje sad i brandiramo jer želimo potaknuti potrošnju na hrvatskom tržištu. Krenuli smo prije 3 godine u cijelu tu priču i nakon 3 godine pokušaja i pogrešaka napokon imamo hvale vrijedan i kvalitetan proizvod. Evo recimo uzmemo meso kozice. Ne stignemo ga preraditi koliko ga brzo prodamo, ali svo zlo u tome. Sa time i nudimo još 25 različitih vrsta ribe koju prerađujemo i ledimo u našem tunelu i čuvamo na temperaturi do -18. Osim njih, krenuli smo i sa asortimanom sušenim jer smo htjeli u zimskim mjesecima oko Božića konkurirati bakalaru i da ne moramo kupovati bakalar koji tako daleko putuje i koji se tako komplicirano priprema. I zato smo sušimo 4 različite vrste ribe, plavicu, trup, moletu i tabinju. Priprema je 45 minuta, što nije značajno komplicirano i prodaja nam ide jako dobro. Prošle godine 2019. smo krenuli sa slanim asortimanom, solimo inčune i sardele po staroj tribunjskoj recepturi. Kao što sam i rekla, mi smo mala zadruga, sve radimo ručno i sve radimo po starim tribunjskim receptima. Tu isto tako moram naglasiti da su od iznimne nama pomoći i naša suradnje kroz znanje naši sami zadrugari koji su vrsni ribari, u tom poslu su preko 40 godina. Da li se uspijemo prodati? Nažalost ne. Zato što u trenucima kada nama inozemno tržište padne, mi moramo to prodati na našem tržištu. A nažalost Hrvati ne jedu toliko ribe. I onda se na kraju dešava da radimo velike količine nekakve zalihe i onda dok nam ne dođu ljetni mjeseci to stoji kod nas. Mislim da je veliki problem pojava ove krize će nam najviše biti radi nemogućnosti migracije turista. Jer ako mi ne budemo sad mogli dobiti turiste, nama cijeli taj nama asortiman koji smo mi morali pauzirati radi prekida sa Italijom, mi smo to preradili u nadi da ćemo prodati u ljetnim mjesecima. Isto tako najznačajniji kanal, ponavljam, je tu Italija. Tu pokušavamo pojačati prodaju na hrvatskom tržištu. Potpisali smo drugi ugovor sa maloprodajnim dućanima, sa velikim distributerom koji drži svoje vlastite dućane po cijeloj Hrvatskoj i nadamo se da ćemo sa time potaknuti prodaju svježe i kvalitetnih, smrznutih i kvalitetnih proizvoda. Pozitivna, negativna strana. Pozitivna strana je ta što jedemo domaće, jedemo jadransku ribu, a negativna strana je što je ne možemo plasirati. To bi rekla da je naš najveći problem. Problemi i promjene koje uzrokovao ovaj virus ogromni su. Od 1.3. izvoza nemam, ribari su smanjili svoje ribarstvene napore, ne izlaze mi više toliko na more, iz razloga što ne možemo plasirati ribu, a onda kad ju smrznemo i ne možemo ju prodati na hrvatskom. Prilika za bolje, definitivno. Evo, uključimo se svi, promoviramo međusobno sami sebe i potaknimo da kupujemo što više hrvatskih i lokalnih proizvoda. Jer jedino tako možemo ići dalje.